В такой полной любви, шумной, но очень теплой атмосфере свой столетний юбилей отметила Зера Хайбулаева. Море цветов, объятия и пожелания самых близких и родных. Зера Бита родилась в 1924 году в селе Айвасиль. Babam rahmetli 24 yıl hocalık yaptı. Hoca işledi. Ben Ayvasıl köyüne 6 sınıf bitirdim. Ondan sonra Huş köyüne babam işlerden de vardım. Bir yılında okudum. 8. sınıfı Gereköy'ü okudum. Sonra cengi başladı. Okuş bitti. Сначала война, а потом депортация разрушили все мечты о безоблачной жизни. Вместе со всем народом семью Зеры Хайбулаевой выслали с родной земли. Gece gündüz gittik, yolumuz tükenmedi. Aylanıp ardımıza baksak Kırım görünmedi. 18 günde Özbekistan'a vardık. Vagonlardan boşalttılar. Adamlar da ayaklarımız toprağa tiydi deyip kovandılar. Kovançlar da çok sürmedi. Açlık hastalıklar başladı. Ölenlerin adı hesabı olmadı. В первые годы на чужбине семья потеряла и отца, и мать. На Зеру Ханум легли заботы о младших. Приходилось браться за любую работу. Bütün kışta bir kere yuvunmadık. Bitledik. Küçük gün aç oturgan vakitlerimiz oldu. Pek kıyınaldık. Ни дня на чужбине Зера Хайбулаева не забывала о Крыме. Ей снился любимый Айвасиль, море и сладкий крымский воздух. Kırım hiç akıldan çıkmadı. Nasıl çıksın akıldan? Kırım Yarımadası. Nasıl çıksın akıldan? Dertlere derman avaz. Спустя полвека Зера Хайбулаева вернулась на родину. Семья обосновалась в селе Чоюнче, близ Ахмеджита. Всевышний даровал Зере Бита долгую жизнь. Секрет своего долголетия она объясняет просто. Bütün gün agorotlarca gezip, ot çıkaran bir şey yetip yürüdüm. Elimden geldiği kadar yapardım. Hiç de oturmayaydım. Hiç de oturmayaydım. Alıma göre haberdap iş yapaydım. У Зеры Хайбулаевой 4 детей, 12 внуков и 28 правнуков. Несмотря на свой возраст, она помнит имена и дни рождения каждого из них. Зера Ханым для них не просто буюкана, но и друг, и пример во многом. Моя буюкана очень красивая, добрая. Я всегда, даже вот когда была маленькая, даже и сейчас, я к ней приезжаю и всегда все рассказываю ей, все секреты. И вот с самого детства я ей очень сильно доверяю и вот очень сильно ее люблю. Мен стею, менің байканам ясашсын. Яш, чтобы у 150 лет oldu ve мен pek sevem. Мен sevem Bitам. Он yaxşı, умный. Зера бойканамыз bütün ömür men onu nasıl hatırlayayım, nasıl bileyim. Pek işkir, vatanperver, güler yüzlü adam. Ömürlük çalıştı. Çalıştı, öyle ne diyeyim size, yardım etti herkese. Bizi de dörtümüzü terbiyeladı. Bizim ballarımıza da terbiyelamağa yardım etti, östürmeye. Allah sağlıcını versin. Torunlar pek severler ona hepsi. Bana o tütün içkeni yok. Rakı, вообще даже bir yudum içkeni yok ömründe. Doğru yaşadı. Зера Хайбулаева считает себя абсолютно счастливым человеком. Купаясь в любви и заботе, она мечтает лишь о мире и здоровье для своих близких и своего народа. Herkes sağ selamet yaşasın. Dünyamız zaman olsun. Cenkler olmasın.